Indian so hi veleu chun muntin gamtin gamzo sia hi aum lo na be se ta lo ding hi a hin la Indian so gamzo si in aum ta ve tia India mi hi na ki thang an na theiwang hi kit lo hi la hi aji cho gamdanga kona India mi kol ho chan hung ke he do ji ho hi za chat am thei dan dan hi amahon la za chat ki ti la he kit lo ama ho bo mi dana ki gel kino discipline la nei mong mong lo hitabang kol mingol tampi gampam ho ja hin India hi min si jing din munin aum ta nei hi chi kol ho hin mi gam kho ki chip na danin mi gam dan la mul za lo hotel donga kun thil hin ki gu ti loi hui kong sunga mi jun tha khom ti loi zapi ki chip khom na tui pi pang beats donga kisil loi ai lo le lamlin dunga music chu the thua hla a lam dot dot loi thilki jo na dukan sung dunga milim sim thu apathin minu sam le le loi e ho pawnam hla ki seile munjo si apa cho sadan dana anu maning bolna anei go jingji wa hi gamdang mi zo sin India mi ho hi aki da wa athe hle wa hi in hi chi hi hilanga India mi ho adinga za charung ta che hi chikeu jong cha hi puin India gam vele dinga holjina hong mi tourist ho jong chan hoi lo ta ta in anabol kinun India gam hi uncivilized ti chu gam khang to lo danin asu do ta wen hi hitabang mingol chan ji hello ho ja hin India mi asanga za asim akimin sit lo jin mi khat chan hoi lo na chu agam pumpin akimin sit pi lo jin hi tunia hin hi chitabang kol mingol le amaho bo bo mi hingdana ki gel civic sense nei lo mi ho ja India hi ichana mol pho hi tamti thiam khat inavet hla de hi abani sei masangun channel hi 100k elin theina devin subscribe bolin ana share kin oi te ti chu ka hin tem kin oi he ama spending in 2022 kumachun Air India hui kong sunga thil su khat chun wanoi pumpi lung kidang sa anan kin lamin ana thlai na hi aji chu hi chi hui kong sunga chun business class passenger Sankar Misra ki tipahin New York akona Delhi zona hungleng Air India hui kong alen laya chun zu khampomin hui kong sunga anatawin India mi mama akum tamlang zep hita numei khat azun anatha khomin hi chi thu hi gammei ka bangin kin ta in aki theza azengin Air India in jong a company a konin official ta in ngaidam thumna ahin neyon Misra chu hui kong akinga ang achun matnin an pai nga le hi ananto na chu top multinational farm company lin ta khala hinain hi jong le hi chi thu a he do do wachun a pet penin ama cho an haisa ngal taw ne hi hi chi hi chan hoi lo se se jong he tapuin wanoi pumpi masanga za cha na lin ta asu do ta ne hi global media lin ta ta BBC le New York Times ki ti hon jong hi chi thil so hi a hin so do on hui kong lam khang thu sima denga mol pho na lin ta hi tin asayo ne hi hi chi kol chan ji hello pa je hin mi hon India mi te amu da na chu I chan hamin ake khial ki tai na hi chuban in 2019 azong chun kol in ku khan hi Bali a vacation a chinawa za cha ta thil a hin bol do jeun India hi wanoi nui sanin ki ta na hi aji chu am ho hin agi naw hotel sunga kuna towers ho samsu got na machine le injet na thil za chom chom ipp ham jo ahin ki gu do wa asui ke sungwa an ki selo chu CCTV camera mangin anaman do kino ne hi heti chon hotel staff ho in agale delwa lela ading agot wa chon sumpi a zol ha ading anagung kin na layon aile chi zo chon ngaidam anathu mun hi jong le ama ho thilgu akima do na video ki kap ho chu social media in aki koi do ta in nidan khat leni ka sung jing in jong muntin gamtin in a viral hazing ta na hi hichite in kun athilgu ho abek hawa kona za chapuma hin la do naw video chu mihim a million sa simin aveun adia agam mi Indonesian hole tourist dang hon jong athil bol chu za cha asa apiun anui sanun alangkana India mi adang hoding in za cha nalinta ahin lukit ta na hi ahile social media la ajun #same on us #not all Indians kiti ho chu ha ta in ahung trend le ta in wanoi masangin India in za cha nalin ta khat anaki mudo kita na hi khonongin hichite in ko chun ngaidam aki thum naw na hin la
Indian mi ho maya mul pho na abol do chu le sim phat thei ai ta puin koiman jong alung gelo a khial chom ta powin hi abanin 2022 kumama achun Canada gamin za char ta thil khat anasu kinin hi hechi chung changa hin Indian mi lekha simlai chapang khan hin public highway a gari ha ta in 200 km/h in atolin live stream anabolin hi a camera maya chun isa lo ta in anuin noise ta in Indian ho hin muntin hoi lai hi jong le gari kitol hat mong a hi tin anase na hi hichi athil bol hin ama hi min hin ngai sangin tin kimin thangin te tia anagial a hin a hin la agial lo lambe en police ho man in ana lo ta na hi hiti chon a pet penin a driver license jong a kha pi ngalon a gari jong jo amanun a hen tu piun ama jong India lamin an that do ngalon hi police on hichi a live streaming video clip chu mi ho ki vian na thei ding in a hin ta don agam local media hon hichi hi gamdang mi hon mi gam traffic dan aza lo bet sa na a hi anati wi na hi chukit le California ahun kumsom ni lekhana upa Indian mi Jason Pit Singh kitipahin 110 free highway lai ta in gari izan ham anaphu khakinin milham thumjen anathilo kinin hi hichi semi truck gari tola Ontario a 10 free highway lai ta mi thumjen anatat lia kiman pa hi United States a dan ti lo ta hunglut a hi tinjong ake se ne hi aji chu police akona kholna anei nawa konin Jason Pit Singh kitipahi US le Mexico border ahin palgal kaya dan di lawa 2022 kuma cha hunglut a hi ti amudo ne hi agari das kema kiriko do video clip ma kona chun gari chu itiham khana a control zo lawa freeway lai ta chu thina le manna asudan chu mu thein au min hi kholna nei mi ho akona report ahin pi do zo chen hitia kivyang them lo ta gari tol na le dan di lo ta mi gama chen lut le lut na thua ha ta kinil na ahin su do lo kit ta na hi hichithil so hin mi tampia dinga kitha gel do nan apan sain mi khat kiven tup lo na hin mi dang khat hin kho asu se thei kiu se helawa mi khat ja a in ko aso pi le agam sung mi chan ge ya mol phona api thei hi ti mu thei hi abanin 2024 kumachun video clip khat hong viral kinin hiche hin Dubai a in song hoi pen le thupi pen Burj Khalifa sunga Bollywood music alhawa alam chu akimu ne hi hiche athil bol hi agama cheng mi hon agam dan le mulle ahin dano achon dano aza lo naw a hi ti in alaon to thanuk na dana agelwa athil bol chu agam mi hoding in kingol bol na dan khanin aum do ta na hi social media hola in mi hon comment ja chum abolun India mi ho hin munzo si hi kichen namun dana agel nga moham ti ho pawin India te dem na za chum anayo na hi hiti chun hichi video ji chun India mi ho hin ki pa thanuk na ding mun le zapil a chandan a het modan avet sain India ading in mol phona a hin sim do kita na hi ahile tu kum 2025 in zong Austria gama India tourist ho chu thildi lo abol do zeun ahung viral kit ngalo na hi hiti hin agam mi local street musician ho chun India la alha pi wa hichi garba dance kiti chu zapi lamthla na lampi la ya chu alam theina diutin anabol sa na hi hichi musician ho wang chun anabol no povin agam dan le mul to akito lo dan ho asai zo nung unjong hichi kol mingol holoi chun honamin abol son lampi la ya chun alamun la jong chu thenin a hlawn mi chi lewa le na ding lampi ating tanon mi tampi anasu boy na hi hichithil so video clip cho hata in social media ho in ahung dim set pai ngal ki time agam mi ho timul akitho sa lewin agam dan le mol chon dan aza povi ti in an sayo na hi hichi athil bol hi India mi tampin jong demna anayun I chon dan I culture hi midang su boy se lawa jong choi sang mo hi poitin demna za chom ananeyo na hi abanin 2023 kumachun Canada hin gamdang mi hong ki chawlut na zein min se na lenta anato kinun hichi jong hi India mi student tampi zaw na mama ai kinin hi agam authorities ho chun hichi student ho chu mi tampi fake university admission letter akisim wa honglu no ahi dan chu ahedo na hi
hiti fake letter ho chu kuidang helloin India gama fraud agent ho maman asim kin ho hi hiti simlai chapang ho hin kumphabe pp sung hi lekha sim to na to akom ba hiti achana kho sa hi win fake document ne ya hongru da hi hello jong ana da lawa hi hiti chun Canada authorities on thudi ahin khul do phanun thakhat ten mi tampi hi India gamlamin ahin ban thot do gam si se tawen hi hiti ki zo hlep na hi ali ta dan chu mihim khatla khat ki ka mai maya seila the hi ta lo chi chun India le Canada gamtenin ki het thim tu na diplomatic talks ana nei lo hanin hi Canadian media ho akonin hichithil su chungchanga hin demna za chom ahung do kinin hiji chun chia ko na chun visa check ki boldan jong ha tain ahung khawbe che jing tain dan di ta agama le khasim dinga galut mi hoding in jong gin mona sang the jing ta na hi hitia chu India gama ne gu cha gu bola fake consultant phabep ja India mi khangdong simlai tampi gamin sit lo kidwa India gam mong in jong min sit na lin ta le mul phona atu lo kid hi Canada le Austria gam ho di sena hin India ading in mul phona thei tampi agabol don agama in ho jong India mi hon alo gam si se tawen hopi la dung ho mi him thumle li ho nading in ho jong mi gi na panin som cheng aumun agam mi hon hichi India mi ho na akuna party abolwa achu ginule kitub lo ta zun le atha athang jing dan ho complain abol jinguna hi dan di ta agama lut ahi manwa hitia chan hoi lo ta mi gama aga na ho ji hin India mol phona lin ta pi ne hi hichi achon chan ho hin agam mi dan le mol aza lo dan avet sa in agam thu nei hole in nei hon hichi tabang chan ho su be na dingin insana ding hon azui diu dan tha asim be be ne hi hiti athil bolu le chan ho hi langkhana seiding in thil thu pi be se ai poizong ti thei tho a hina in a hin la hi cho zo si hi ahung ki go ma a hi le thil lien ta hin su do a wan noi gam dang hon India mi a hin mudano za chom be jing a hi tai Thailand le Canada gam ti ho hin tourist le visa dan asim ho hi India mi ho adinga tha asim ding in zong ke hona anei gam tawen aji chu kol ho hi mi to bang lo tam civic sense nei lo tam a hi je hin social media ho a India mi demna anitinin apung jingin ipidinga India mi ho hi hitia cho moham a hi lo le lungset ta in India mi hin sol be ta hi un ti ho powin to nok nan anei kam taw ani hi chi thu ho hi sei do a sim do dinga jong dei lo ta hi na in hi jong le anasu do sagam a hi tan kolngol phabem ho chan je a kho he phalo mi ching le chan ji he tampi kimin si lo a hi India gamsung atam zo ahin zapila chan ding dan le chon chan ding dan hi koi man jong kho sa be se point adia kol hola adi di chui het diwa hin mi atam to a hu saw na sat thei to aging thei ki ti jong adei di sen wa hi hi ja chu gam pam ai lo la gam danga achi ti ngole mi gam chon dan hin dan le adan le mul ho khu e ho asanga hoi zo le strict zo mama hi jen azui zo ji powin akol the sanwa ahin dan ho apai la thelo hi ding dan hi abang chun sumle pai elo le status in achon chano khial thein tin suthip theinan te tia agial wa hin chujong le abang ma chun achon naw a culture hin ama ho hi koiman ima alo thelo diu danin agial kinun hi ahin la gam dang a hi ting le mi gam dan le mul mu sit na neu cha na nei jong le na hung kun do na nagam sumul phawa na pan the hi tilam a hiat lo hi hichithil su ho hin India za cha na le mol phona alut pi se helowin hichi ho je a India chunga hunglung ding min sit na jong na sakina hi airline hon hui kung sunga chanji helowa blacklist a koi jong tamin embassy mun ho in complain ani in amutam deun university ho a India mi ading in admission a ha che ta na hi hichi achunga ka hin sei ho tilawa jong hi India mi ho chon dan hoilo tampi ahung viral in a mudi hin in a het diwa hin ka hin sei lo jong tampi omin chi ho chung chuna hin mi phabe chan hoilo ji le dan het lo ji in gamdanga India mi ima bol se lo hon ani sin zum le za atu jingone hi za bol chan na ding a hin kum asom lunin a hin la kam chang khat mai ji a jong
za bol ichan na hi kiman sa jing the hi ti het ngai hi hiji chan vanoi mi ho hin jong India mi a million sa sim hon athil pha bol le gamdang chondan khandan dan le mol aza bol ho hi he phata pu tin mingol phabep thil bol sin ho hi amel chi jing diu a hi tuni video chu kol ho dem na ahong bang jing thim tain ai pi choi jong le am ho dem na mong monga ki sei jong a hi di puin am ho thil si bol na kona e ho ikihil thim na diu dein zala iga se hin tin tunia din hi chan chun chayo hitin video kina kim ki dingin bonun stay safe and stay blessed.